gutuninga ibikoresho ndetse n'abasirikare aho ibikoresho biri kwerekeza mu bice bya Bujumbura ibindi byerekeza ikarimi. Ni indege ziri gukora ayo operasiyo yo kugenda batwara ibyo bikoresho. Muri iki gicuku kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 16/02/2026 operasiyo ya logistique irakomeje. Ivyo nakita ko ari strategic military airlift operation ikomeye yo imaze gushimangira uburyo Fardc ndetse na Fdnb bamaze gukorana over ku isaha 5:18 z'ijoro, isaha rigezweho ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Indege ya gisirikare yo mu bwoko bwa Antonov izwi nka Antonov AN-74 Ruslan yari ifite kode ya AN-MIR 742 yavuye Njiri International Airport Kinshasa, yarandinze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura mu Burundi. Iyi ndege yakoze night landing operation ikoresheje instrument landing system ICR ihamye mu gihe yari irimo mu bijyanye rero n'iki gice twavuga ko bari mu bihe bidasanzwe bizwi mu gisirikare nka heightened security art n'ibikorwa bya aerospace measures zashyizweho n'inzego z'umutekano z'u Burundi bijyanye nuko neza mu ntera ngufi iri munsi ibirometero 40 iragenzura Uvira. Rimwe na rimwe kandi indege nyinshi zifashishaga ikirere cya Uvira mu kurandinga ibujumbura, ibyatumye hahitashyirwaho uburyo buzwi nka airspace control measures mu rwego rw'uko bari muri heightened security acts, nk'uko bigaragara kandi byemezwa na undercovers zacu ziri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Baratubwira ko ibi byakozwe mu rwego rwa strategic airlift mission yari igamije gutwara no kugeza mu rwego rukwiye military hardware and logical supplies zigomba kuba zadeployingwa mu mujyi wa Baraka muri Sud Kivu. Nimvuga military hardware n'ibikoresho bya gisirikare birimo minisio ndetse birimo na bamwe mu basirikare kabare bagiye kuza kuvugurura ndetse no gukurikirana ibijyanye n'ibyombo bya Fardc byamaze kwinjirirwa n'ikoranabuhanga rya M23. Nk'uko bigaragara ibikoresho byazanwe harimo ibijyanye n'ibitwaro biremereye, tactical supplies, munition and logistics support kits, communication systems, harimo andi maradiyo ndetse bazanye ibitari bimerewe bizwi nka protective gear and field support assets. Ibi ni ibikoresho biteganyijwe gufasha abasirikare ba Fardc na Fdnb bari mu bice biza Ruzizi Tanganyika axis, aho rero bagaragara ko bari muri escalation of hostilities n'ibikorwa bitasanzwe by'uko umwanzi M23 bahanganye akomeje kugenda basatira. Ni mu gihe rero bivugwa kandi binemezwa ko hari gukoreshwa counter sabotage patrouille ndetse bijyanye na force protection procedures. Iki ni igikorwa cyagenze neza mwibanga rikomeye. Batubwiye ko bizakozwe mu buryo bwa gisirikare buzwi nka high level operational secrecy mu rwego rwo kwirinda intelligence risks cyangwa se ko amakuru yamenyekana kuri M23, dore ko bari bafite ubwoba ko ni indege bigaragara ko ikora ibikorwa bya gisirikare yashoboraga no kuyobwa igasanga iguye ahatariho. Abasasanguzi mu bya gisirikare bo basanzwe bagaragaza ko iyi logistique ishobora gutuma M23 ihura n'ibyago bikomeye, kuko mu gihe bazanye ibindi bikoresho n'imbaraga ziyongera ku rugamba. Ibi rero biri kuba mu gihe bitangazwa kandi binemezwa ko muri territoire ya Masusi ishusho igaragaza imiterere y'imyiteguro ikomeye ndetse ishobora kuza kuvamo imirwano ikomeye bijyanye n'itegeko rikomeye ryaho bazarendo yuko bagomba gukora ibishoboka byose bagasubirana ibice byahoze bigenzurwa na leta. Ni mu gihe kandi abazarendo muri rusange bemerewe ko mu gihe bajya bagarura ibirombe byambuwe igisirikare cya leta bajya babihabwa bakabikurikirana mu gihe kingana n'amezi 6, biri gutuma urugamba rukomeye cyane mu bice biri strategique. Ni mu gihe rero kandi bitangazwa kandi bivugwa ko drone muri iki gicuku zikomeje kuzenguruka ibirindiro bya M23 mu Minembwe. No operation zikomeye za gisirikare n'amakuru atosoye tugiye kugaruka ko turebe biri kugenda biba muri iki gicuku. Hagati aho wari kare rero naho
ngo haravugwa indi mirwano ikomeye aho kuva ku isa saa 4 z'ijoro kugeza n'amagingo aya hari ibice biri kugenda byumvikaramo ibijyanye n'iturika ahitwa Fatuwa birakomeye. Ni mu nyemerero tubaze ko infamo wacu Safari tubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba duhereye Baraka dukomeza kuri aksi ya Ruzizi turebe biri kugenda biba. Bwana Safari waramutse neza? Safari nubwo ari mu Gicuku uragerageza wongera ijwi. Agira ngo tubwire nyine abantu ko gahunda zifasha magingo ya n'ubundi minisitire bikomeje misiyo zikomeje kugenda zongerwa i Bujumbura ndetse banazijyana ikaremi biri gukorwa none nyuma y'uko amato akomeje kugenda n'imbogamizi bitewe n'uburyo bari kuyagabaho ibitero bikomeye. Yego. N'ubundi ano mato n'ubundi yacaga muri ibi bice byo kwa Mboko akagenda nyine yambuka Gikaremi umuhanda wacu uri muri Burundi kuri kino cyambu cya Rumonge n'ubundi hateganya neza na Baraka bagakomeza berekeza Ikaremi nyuma y'uko bamaze kubona rero ko bakomeje kugenda barasa ku murano mato. Urabona ko bahinduye uburyo nyine bushya bwo kongera ibikoresho bakoresheje uburyo bw'indege. Izo ndege ziri gukora gute Bwana Safari kugeza ubu? Ndakubwira yuko mu kirere n'ubundi hari ibibanza bikajya i Bujumbura bikamanuka nyine bive ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bimanuka n'ubundi Rumonge bihita bikomeza byerekeza Ikaremi. Bivugwa ko n'ubundi babanza kugenda bikabanza nyine bakabishyira hariya i Bujumbura noneho bakabona kubigabura kugira ngo babisaranganye ku masite ajya atandukanye kuko nubwo abenshi bakugiye ko Ikaremi ariho harunze abasirikare benshi hakeneye ibikoresho. Nakubwira yuko n'ubundi no kuri sayidi y'Ubujumbura bakeneye ibikoresho bitewe n'impamvu ku basirikare bagiye batandukanye bari kugenda bakora imyitozo abakomeje kugenda barindwa hafi n'imipaka. Urumva nyine n'indege z'ibitero nyine zituruka muri ibi bice kuko bashaka buryo ki bakuramo n'umujyi wa Uvira kuko bagerageje ibitero biva hano Baraka n'ubundi bizamuka amakopora bisa kwanga magingo ya rero. Urabona yuko batangiye uburyo bushya bwo kugaba ibitero baturutse mu gihugu cy'Uburundi. Ubwo buryo ni ubuhe Bwana Safari? Ubwo buryo ni ubuhe? Ubwo buryo n'ubundi ni ibitero bakomeje kugenda bagerageza nubwo ibya mbere bakoresheje bitagenze neza bitewe n'uko M23 yari yubatse ikoranabuhanga ry'ikirere ariko operasiyo bari bakoze yari igiye gushegesha M23 kuko yari igiye gutwika amato y'ingenzi mu buryo bw'imicungire bwa kino kiyaga ahateganye neza n'ubundi n'umujyi wa Uvira. Byarangiye gute? Byaje kurangira byanze biturutse n'uko nyine habayeho uburyo nyine bwo kuba barahise babimenya bikaba ngombwa ko n'ubundi bahita babuyobya mukajya mu bice by'abaturage. Ariko icyo nakubwira cyo yego urumva ubwo buryo bari kubaka bamaze kuvumbura ko M23 ishobora kuba yarabinjiriye mu buryo bwa tekinike ndetse n'uburyo bw'ikirere i Bujumbura bakaba mu bikoresho byaje harimo n'uburyo bwo guhindura imikorere ndetse n'uburyo bwo kongera kwesitara ikoranabuhanga arisa nkaho riboneye kugira ngo bakomeze ibikorwa by'ibitero bakarundura byo gusenya misiyo zaba 23 nk'uko igikorwa cya mbere bagerageje cy'igitero cyaturutse i Burundi biragaragara ko cyari kizanye gahunda ikomeye ndetse ubona ko ari bituye akagace n'ubundi ka Karundi kameze neza bafite kavuze kuri 23 kuko mu bigendanye n'amazi muri biriya bice kabihariye. Gute Safari? Karihariye kuko ni kuri strategique ya Tanganyika kuri kote ya hariya n'ubundi ku mujyi wa Uvira kuko hari ahantu utahafite ntabwo
wakwizera neza umutekano wa Uvira kuko hasa nkaho naho ari kuri strategique kuko bahita hafite byazajya byorohera abazamuka n'ubundi kuko hano muri ibi bice bya Karundi hariho n'udusozi twiza twitegeye tw'imirwano nimwe urumva ko biri ku bisa nkaho bashakaga kumenasa nyine kugira ngo nabo bafate uduce twiza tw'imirwanire kugira ngo babe babohora uno mujyi wa Uvira amagingo yabidashyirwaho uri mu biganza bya 23. Yego Safari, kugeza ubu biravugwa ko Fardc yaba yamaze gutangira guhindura ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare igakoresha ikirere. Byo bihagaze gute kugeza ubu tuvugana bwana Safari? Magingo ya niko bivuze ko byaje kugaragara ko abasirikare barwanira ku butaka na 23 ibarasha ku rwego rwo hejuru. Yego. Akariyo mpamvu ubona bari gushaka gukoramo post strategique nubwo bitari kuborohera kugira ngo noneho bakureho imbogamizi z'ubwirinzi bw'ikirere bwa 23 kugira ngo noneho abarebe buryo ki bamenasa ububiko bwa 23 bamenasa aho 23 ibikanditse ndetse biborohere kuko bo bashaka ibintu byihuse kuko mu ntego bihaye iminsi bihaye babonye ko ari iminsi wavuga ko n'ubundi bumvaga ko biri buborohere bita bigarura umujyi wa Uvira kuko muri morale bahabwaga ndetse n'icyizere batangaga ku ruhande rw'aba Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc bavugaga ko mu minsi 5 umujyi wa Uvira uri mu biganza byabo ariko amagingo ya nta control n'imwe bari bagiraho ko badakomeza kureba uko byifashe mu burakari bukomeye nyuma yaho bagiye bafata imodoka zari zimutwariye amabuye yafashe uburakari bukomeye noneho abwira aba Fdnb ko bagomba noneho kujya mu ntambara yemwe nta rwihishwa ntacyo urabona yuko hahindutse ibintu bikomeye cyane ubona yuko amabuye yatangiye gupapa ubona ko iri mu buryo bwo kuba yakongera ubwirinzi ubona ko aho bari baragiye bubaka ibirindiro bakomeje kugenda bazanamo irindi koranabuhanga bakomeje kugenda nabo bazana abandi basirikare nyuma y'uko n'ubundi iri huriro ry'aba Fardc na Fdnb baje kuvumbura ko 23 nta basirikare bahagije bafite urabona yuko nabo batangiye gukora deployment ubona ko twiteguye urugamba rukomeye cyane kandi rushobora kuzangiza ibikorwa remezo muri uno mujyi wa Uvira. N'ubwo byose biri kuba rero muri ibi bice ndetse n'imyiteguro ku mpande zombi bikomeje. Yego. Nakubwira yuko magingo ya n'ubundi muri zone Fizi naho bitoroshye aho imirwano ikomeje kuba muri Makobra ya kabiri ndetse na Sima kumwe n'agace ka Munene aho n'ubundi 23 ihanganye n'aba Fdnb bashaka gufungura inzira. Nakubwira yuko iyo nzira bashaka gufungura ari izajya iborohera mu buryo bwo gutera ku bitero bizamuka abijya mu mujyi wa Uvira baturutse hariya n'ubundi ndetse n'ibizamuka abijya hejuru mu minembwe utagoye kujya guca ibaraka kuri za rute y'ibaraka izamuka za Bihogo. Barashaka no gufata ino rute ya Makobora Mukoko uri kumva Yego. Urabona ko nyine hari rute izamuka iva Makobora Mukoko hari ibirometero 120 ariko bigasa naho biborohera ku rwego rwo hejuru n'ubwo ino rute ya Baraka Mukoko ariyo ifu nkaho ari ngufu ariko barashaka gufata ino Makobora Mukoko kuko ari point strategique mu mirwano kandi akaba n'umuhanda mwiza cyane wo kuba waragutuba berekeza mu mujyi wa Uvira ndetse bakaba banashyikira ino minembwe baturutse mu bice by'imisozi kuko ari point strategique mu bigendanye n'imirwano. Niyo mpamvu ubona ko
imbaraga zose ziri gukorerwa n'ubundi muri utu duce twa makobora, ubona ko urugamba rukomeye rutakihabura. Nakubwira yuko ataragusubirwa ndi kubera kuri twezeho nyuma yaho n'ubundi abasirikare b'aba FDNB babonye ko bitari bugende neza, babonye ko n'ubundi twezero idahagije, bakoze buryo ki bajya gushaka kubaka ibindi birindiro aho bita za Bujanda na Katongo no mu Ngoma, ariko twezero kwa yuko hari harimo bari bahacukuye indace, hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane bitewe na minisitiri rero imaze kuhagezwa. Nakubwira yuko impamvu hari kubera imirwano n'ubundi amazi yaratatu ishobora kuba yavumbuye ko hari minisitiri ikomeye cyane ziri mu ndace n'ubundi bari bacukura hano kuri twezero. Minisitiri ni iki? Ni ububiko n'ubundi bw'ibikoresho bigiye bitandukanye, twavugamo wenda nk'imbunda n'iki n'amasasu n'amarangi mayini n'ubundi basanzwe bakoresha. Urumva ko n'ubundi ari ibikoresho bifashisha mu rugamba nyine mu ntambara. Yego, kugeza ubu kubirebana n'amakuru atatu kuba ikarundu ku cyambu habereye kiriya gitero, iyo iri gukora iki kugira ngo ibashe kurokora, kuko yagaragaje ko amazu y'abaturage yangiritse, iri gukora iki kugira ngo ibibashe guhagarara kugeza ubu Bwana Safari? Amagingo icyo nakutangariza ni uko amakumyabiri nyuma y'uko ibiriya byose bibaye ndetse bakamara kubona ko nta mikino ihari na mikeya kuri Fdnb, urabona ko nabo bakomeje noneho kwiyegereza abaturage, ndetse ubona ko bakomeje kubaka ubwirinzi kugira ngo barebe buryo ki bakora ikoranabuhanga noneho ryazajya n'ubundi rikontorora iki kirere kiva i Bujumbura. Niyo gahunda barimo, nibyo ndi kukubwira, gukomeza kubaka ndetse no kongera imbaraga mu birindiro byabo bihererewe muri ibi bice n'ubundi byo mu misozi ya Uvira ndetse no mu mujyi nyirizina, bitewe n'uko umujyi ukomeje kugenda ubonekamo abawazarenda bagiye basigaramo nabo bateza akaduruvayi. Ubona ko n'ubundi bakomeje nyine gukorerana ubushishozi kugira ngo barebe buryo ki bahangana n'ibi bitero, ubona ko byahinduye isura. Kugeza ubu navuga ko Uburundi bukomeje kugenda bugira uruhare rukomeye muri ibikorwa byose biri gukorwa, ndetse Kalami amakuru ahari afitiwe n'ibimenyetso aragaragaza ko hoherejwe abasirikare benshi. Kubirebana no muri Tanganyika, Uburundi buhagaze gute? Si ibikoresho byabo biri he? Ese ibyo bihari birakoreshwa mu buhe buryo? Bihagaze gute? Kuko mu minsi yashize nabwo byavuzwe ko bongeye kuvugurura na Fdnb na Vifos. Bihagaze gute ibya Vifos Bwana Safari? Nakubwira yuko kuri kote y'Uburundi n'ubundi ubona ko bamaze kwitegura, haba kuri iki kiyaga cya Tanganyika kunuza kuri kote yabo, navuga ko haparitse amato menshi, ndetse navuga ko hari n'ayashatse kuba yagaba ibitero n'ubundi basa nk'aberekeza amakobora makumyabiri ikayarasa amato abiri. Bivugwa ko ano mato yari arimo intwaro byinshi, urumva ko bikomeye cyane benshi, kuko abagiye bagera kuri ayo mato, kuko ndetse ntabwo nabashe kuhagera, bavuga ko n'ubundi hari harimo intwaro nyinshi, ndetse makumyabiri ikaba yarabashije kugira izikuramo, ariko bigaragara neza ko n'ubundi kuri kote ya Fdnb biteguye urugamba. Ubona yuko n'ubundi bamaze kwitegura, ahubwo ubona ko makumyabiri yari ikiri muri bya bindi byo kuba wenda reka dukomeze duhangane n'ibitero runaka bigenda biboneka mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kuri kote n'ubundi kuri kote ya Fdnb imyiteguro n'ubundi irarimbanyije, irakomeje.
naho ku bijyanye n'izi ngabo z'abacanshuro biravugwa ko n'abanyayisirayeli bari ibaraka zo kugeza ubu andi makuru mashya kuri aba ngaba n'ayahe Bwana Safari? magingo ya abacanshuro n'ubundi bamaze kuhagera. ikindi abasirikare nakubwiye ko ari benshi cyane cyane muri ibi bice bigiye bitandukanye, niko kwitegura kandi niko gusa nkaho basa nkaho n'ubundi bari kugenda bamwe biga map y'uko igisagara kimeze, haba sinono ntabwo bikivuga ngo ni side Kivu gusa, ubu harimo intara ya Katanga hakaba n'intara ya Tanganyika. urumva bari kwiga map y'ibi bice byose, ndetse ubona yuko bikomeje kugaragara ko bafite ubwoba ko n'ubundi izi ntara nazo zahita zijya mu mirwano zose uko ari ebyiri, ndetse yuko abasirikare bamaze kwirunda abenshi bafite misiyo zo kuba bari mu duce tugiye dutandukanye. nakubwira yuko baginganya intara ya Katanga ubu ngubu irasa nk'aho iri gukontororwa n'ingabo zaturutse muri Afurika y'Epfo, mu gihe baginganya intara ya Tanganyika iri gukontororwa n'aba Fdnb bavuga ko bahazi ndetse bafatanyije n'aba TBDF bo muri Tanzania. bivugwa ko bagiye kwiyongeraho abo muri Zambia n'ubundi kuko bazi kino kiyaga cya Tanganyika, kubera yuko ari naho banakorera imyitozo, kubera yuko bose bafite uruhare. nakubwira yuko haba ku Burundi, haba kuri Tanzania, haba n'aha Zambia, bose urumva ko bafiteho abasirikare bitoreza muri iki kiyaga bakizi neza ku rwego rwo hejuru. magingo ya icyo nakubwira ni uko ubona ko ibi bice Tanganyika, side yose, side Kivu, urabona ko yashinzwe aba TPDF ndetse na Fdnb. bigaragara ko hagiye no kwiyongeraho abazambiya kugira ngo barebe uburyo ki bakumira M23 mu rugendo rwo kwerekeza mu mujyi w'Ikarere. Mu yandi makuru rero Bwana Safari, hari igitero cya ADF giteye ubwoba muri Mausa muri Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. biravugwa ko mu mudugudu witwa Musa uherereye muri groupe Mwenye mu ntara mu gace kitwa Baswaga muri Rubero hagabwa igitero gikomeye cy'iterabwoba cyagabwe ku mugoroba ku wa kabiri ku itariki ya 13 Nzeru 2023. nkuko amakuru ari guturuka muri aka gace bivuga, raporo yibanze yagaragaje ko abaturage 5 bishwe, amaze agera ku 10 aratwikwa na Kiliziya Gatolika ihinduka ivu nyuma y'amasaha 24. umubare w'abaturage baguye muri iyi ntambara ukaba warakomeje kugenda wiyongera nkuko abariyo babigaragaza. aho rero abantu 9 bishwe, abaturage bahungiye mu midugudu ikikije aha batinya gusubira mu ngo zabo. abari muri bice baratabaza bakavuga ko babangamiwe bikomeye n'ibitero za ADF naro. Bwana Safari, rero tugenda tugana ku musozo, niba wenda hari andi makuru ufite utaba wibutse kutubwira watubwira noneho tugasoza amakuru. icyo nakubwira cyo nuko haba n'ubundi mu Minembwe ubona yuko Minembwe yahagurukiye ku rwego rwo hejuru ku buryo bugaragara, ndetse usibye n'aha mu Minembwe no mu Buvi urabona ko bisa nkaho ari operasiyo ikomeye cyane itutumbira buze kubyara ikintu gikomeye. natwe tugiye kubikurikirana nyine, ubwo abasenga mukomeze musengere iki gice cya Minembwe bitewe n'uburyo ndi kureba aba Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc bakomeje gutegura ama operasiyo akomeye kuri ino misozi ya Minembwe. Urakoze cyane Bwana Safari. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turabashimiye dusoreje ngaha. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Astra Vista.